Na Šubićevcu Šibenik je ugostio Osijek 2. Bio je to dvoboj dviju jako dobrih momčadi, nastavak teškog rasporeda za Šibenčane koji su pokazali kako mogu i žele i ovaj puta domoći se prvog mjesta u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Osijek je pak nakon golijade u Bijelom Brdu tražio nastavak pozitivnog niza. Domaći su pokazali više inicijative u uvodu. Prva prilika pripala je domaćinima. U 10. minuti probije desnu stranu Rak, a u sredini Kukec propušta realizirati njegov ubačaj, da bi u nastavku akcije lopta došla do Čurića, koje šalje visoko iznad vrata. Bolju igru i konstantni pritisak naranđaci su okrunili pogodkom u 28. Čurić je stigao prije kapetana gostiju Soldića do lopte koji ga zahvatio po nozi. Bionda je bez razmišljanja pokazao na bijelu točku. Prvi udarac Kukeca Barešić brani, ali zbog sugestije pomoćnog suca da se vratar gostiju maknu s crte, Bionda je udarac ponovio. Iz drugog pokušaja Kukec uspijeva zabiti za 1:0 Šibenika. 33. minuta prvi puta su ozbiljnije priprijetili gosti. Todorovski je dobro naciljao iz slobodnog udarca sa 17 metara, ali izjednačenja nije bilo jer je zatresao gredu. Šibenik je imao priliku povisiti vodstvo u 39. Opet je blizu bio Kukec, ali ne zahvaća najbolje loptu tako da je lovi Barešić. U nastavku Osijek 2 brzo vraća stvari na početak. Krajinović koji je ušao u igru na poluvremenu odmah se dokazao sjajno istrčanim napadom te asistencijom za Todorova koji je pospremao loptu u mrežu za 1:1. Osječanima je taj pogodak dao krila. Prilika za preokret u 58. minuti. Pucao je Beljo, ali se ispružio i obranio Labrović. Beljo u 65. je pokazao da ima dribling, ali njegov udarac je bio razočaravajuće mlak, te lak plijen za Labrovića. Šibenčani nisu dobro ušli u drugo poluvrijeme. Prva prilika bila je ona Antunovića tek u 73. minuti, ali nedovoljno dobro za matiranje Barešića. Ali kako Osijek nije iskoristio svoje prilike, iskoristili su svoju Šibenčani na drugoj strani. Kukec je naciljao bliži kut direktno iz kornera, a loša reakcija Barešića domaćima donosi novu prednost u 2:1. U samoj završnici Šibenčani su imali još jednu priliku s bijele točke. Barišić je odnio loptu rukom, a bi onda još jednom dosudio najstrožu kaznu. Ovaj put priliku za pogodak dobio je Marko Bulat, ali Barešić opet dobro reagira te zaustavlja njegov pokušaj. I domaći gosti su na Šubićevcu imali svoje prilike za osvojiti sva 3 boda. Na kraju je sretni i spretni bio Šibenik koji je ovom pobjedom izbio na vrh tablice kao jedini klub sa svim pobjedama i maksimalnim brojem bodova u ovom dijelu prvenstva. Nije bilo lako, nismo ni očekivali da će biti lako. Osijek je mlada poletna ekipa koja teži na odigravanju, ali mi u takvoj igri mislim da imali smo puno prilika, pregršt šansi, penal promašili. Tako da više sam nego zadovoljan prvenstveno pobjedom, čak u nekim dijelovima i igrom, ali evo, na kraju najbitnije da smo bilježili sva 3 boda, da je neko rekao prije početka prvenstva da ćemo biti 100% nakon 3 kola. Tako, ne znam da bi baš svi to povjerovali i prihvatili bi im nešto manje. Po šansama nisu imali neke šanse, jedno što su nam držali tu loptu i tako nas izmučili. No. Cijelu utakmicu smo trčali za njima i to je to. No. Što se tiče utakmice. Rekao bih drugoligaška utakmica. Dvije momčadi koje su obe išle na pobjedu. Nama je ovo dragocjeno iskustvo jer su momci dosta mladi i onda nam svaka ovakva utakmica protiv protivnika koji igra isključivo na rezultat jako koristi za daljnji razvoj. Mi ne možemo simulirati na treningu ovakve utakmice i onda je ovo stvarno dobro za mlade igrače.